Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Yaram of course that came like Benjamin the president. I'm laying at a killing a very not Dr. Josh Reman. More key ones of very key yaka section. Yamis the post. Then the day key ones again yaka section. Yakukon Africa. Even then Emakum of course that key at G man. I'm sure quite so between Dr. Jeshreman and Ben Mangan in there for updates. For up to 4 updates. If I must say what the video is, let them say no good dago engage around this summer does the same question. But the last update, of course, Dr. Jeshreman, of course, we fight Sala Papila Salama and Ganla. My one of my colleagues comes at Mato Yena, Yanga Foy, Nayanga to the Mupois in EVL. Come meeting English, of course, Inga comes a show on Dr. Jeshreman. After logo Dr. Jason of course it's a little bit clean then say kumbana video okay vanga on them 7 very na kumbushire manla I shown Ben Mangan go last update like updating go Africa come set magato go I fallen this chapter place which of course conversation kwalan so situation was serious because Ben Manga is at a post yesh like show magale say serious ngo magale say serious ngo afa komsa ku share shame ange bahlamule hambo tsala mara bote vangani gig vahleketa ku ni ta miyela please so xiteto xa mahinga ni xi na ku contract ta xikarhi nya i rhange hi hlamula maloko va ku gega wa ha ta tlhela hlamula so a ni tiku wa yi tsale murhanga phanda la mara yi tlhela yi kombisa timhaka ku phela bote hi vona va nga sungula violence swa ti-gig hi knew very well ku vanhu va ta ku hi mina ni pfalako mina a no hlamula vanhu lava ngo hi mina ni pfalaka ti-gig loko a ni ri in charge hi swa ti-gig a ni ta buka hlawusikiza aka every gig okay swi yi kota ku mi rhanga phanda a ni tshama ni vona yi tsala swilo hi ndlela ni vona ku a swi na like swi na structure kahle swi komba ku a yi kota ku na yo mi rhanga phanda la ma swona lexi yi nga tsarisa post ya kona yi yimise swin'wana so structure xa kona na sweswi ni ya xirha stage na vona a Macece Resort you know the relationship ya mina na owner ya da leswi mi rhanga phanda of course yi nga kombisa swona kwalano owner ya da very very a ni Macece Resort liya yana ya Mtsenga ya Mr Mtsenga a ni hi vula leyi yona gig liya loko ni mi provela ni mi kombisa ku no a swi make sense because va ku hlanganini ka that gig liya va the twisa ku vula ka boy 7 zamuka mixoni and a hi swi vulungu mi landa ku updates kahle la swi lamula khale ku ze ni block un'wana loko munhu lomu ku va ku lake lo landzela fika comment swo swi nga fambi na swona hi kombiseni ku Dr. Jason na Ben Manga va boki already so and now I've even last year a nga tshama a yi pfalela Dr. Jason a nga tshama a yi pfalela and la ntwa mi rhanga phanda yi vekele a valid point yo i nge hlava kha tshama kha ka tigig to tala swinene na yo mi rhanga phanda if I contract the gig it's not that simple because if you sungula ya suggest very so it's up to event organizers kahle so mi rhanga phanda yona part the gig so awu pfumela so for now yi langweni mi rhanga phanda but loko dokodela yo continue yi nga ha namoriwa okay loko nyimpi ya ha ri ku ntuvukeni ni vona hosi kumbe the boss di tsala boss leyi a hi kota hi nga zi kota ku update ku na this post laha ku a ta update leyi a yi nga ta va that visible yi la video leyi nga komanyana ku fana na leyi at least hi nga na ti-sections to tala hi fike hosi kumbe the boss di kombisa ku n'wina malume majaji hiyo talwa tinkambe Mamanganye talwa tinkambi yo hey I don't predict swi na ku predicta xikarhi ne si ti tlhetilwa ya di tsaka ngoma Mr Boss I wish I didn't get a live anya di hleka nyana Mr Boss ya lose the opportunity kada Mr Boss need the advisors man the big fans you lose the opportunity yo Mr Boss yi tini la yi fika yi hleka nyana wa munga ngitlangi live mara hosi ngo Mr Boss man na va mo hleka ntsena mi nga ze mi vula nchumu just ku hleka 2 minutes nyana mi nga ze mi vula nchumu a ni swi huma ka marimba vele
Sasakanyo, ipusana rimba stakiso. Aish. Mina malume majazi. Aish. Talwa tinkambio. Talwa tinkambio. Aish. Mamanganye talwa tinkambio. Mshoma kwale hayi tsake inkosi boss. I wish I did something nyana man. Ngimtrende inkosi inkosi suppose mluze opportunity ngimtrende kutrenda just kuhleka nje. Hayi suka but for now hayi ngo ya pfariwe ni nyana. Na ta mi lavisisa if beef yi ta ya mahlweni na ni ta vutisa ka ti-big fans if beef ya ta ya mahlweni na loko swo ni cinca ni nga endla update ku hambana ka phanda na ku se yi lan'wa na hala ka beef hikuva ni dokodela yi fike yi namula na hi beef vhele beef already yi kona sweswo ni nga mi confirmela already yi kona yi ngo ho tlhe ya ha editiwa if yi fike yi homu a na mhaka leswi hayi so hayi hi leswo guys emndeni hi khe hi taka mhangu leyi nga humelela kokwana Afrika hi nge ze hi kota ku update ni mi swi vona n'we ti-updates hi siku hi khe hi ba 4 videos a swi nga ri koteki ku heyi so I was literally breaking down hayi but hayi yi humelele hi mhangu kokwana Afrika ku endlekeni kokwana Afrika Ahee minjhani kokwana Afrika ni yiveriwile la ka mina so ni rhangise lava before ni teka xiboho ni xi veka mavokweni ya mina ni foneriwe ni ri kule ngopfu ku yiviwe swilo swo tala ngopfu la jaratini lani ku yiviwe swipanere tijeke everything ma swi vona mos ya se ni fonele lava maphorisa me le ndzhaku me le kuteni ta vona ku endleka yini mina ni chuhangi a ni la ku teka mavoko a ni la ku teka xiboho ni xi veka mavokweni ya mina lexi nga kona loko maphorisa ma fika ma nga endli leswi swi lavekaka me ni ta vona ni endlisa ku yini ya hikwala ma vona hi le ka kokwana Afrika ya ma ku vona mos na swi vona mos hi le ka kokwana Afrika hayi like so it has been proven beyond any reasonable doubt ku hi le kokwana Afrika le ka double story hayi le ka yona guys yo hayi yi tirheni ngwenya yi tirhe ngopfu le ka yona lexi madonuza ya boy ya vele ku teni maphorisa ya a va ti n'wana ma swi vona ni veke minchumu yo tala ngopfu ma ti vona tinjini leti se ni fonele lava loko lava va nga teki xiboho me ni fanele ni teka xiboho ya hey guys a hi yimeleni va nawu va ndla ntirho wa vona and then loko va nga endli teka xiboho ku ya mahlweni ma swi vona mos va fikini vafana va moya ya va fikini vafana va moya hi lava ma yi vona na leyi movha ya custom leyiwa a ya mini ya custom leyiwa se va fikini vafana va moya ya se ni yimele maphorisa sweswiwa ku ni ta okay ma nga foni boti mina nizothatha isiboho like nizothatha ukuthi ningenza kanjani ngalo mfana lo hayi mara wabona ipolisi kufanele ukuthi yithathi inani bayezelani bakhombisa ukuthi kuhambani wabona angifuni ukuthi kusasa mina ngibosha hayi mama ungabi kufanele kwathi askip wabona le moto le ngiyikhiphe engine bathatha izinto sa-engine lapha bathatha i-table ne-diesel pump so mina ngifanele ukuthi ngikhiphe ilokuzana ngikhiphe imali ngiyothenga i-table ngithenge ne-diesel pump ile moto ye-client le sebenza ngebantu mina laba ngene khona futhi kunezimoto zami zeyi-2 bangenaphi labantu bayajampa la angithi wabona izinto zibeka kuphi wena ngizibeka la angithi ngitshela ukuthi kusave la and bajampa ngilele bajampa ngala babone ngalo mntwana lo
ubabonile lo mntwana Ubonile. Wathi bayize kanjani mntanami bajampe kuphi? Kule side ngapha. Uleli ya? Beba ngaphi? Ntombazana. Ntombazana. Bayejampa engena so wayeseya lapha emzimbeni. Wena umbuka ngaleso sikhathi. Angamemeza. Ubuye waphuma futhi. Uqale wangena ngapha wajampela la. Kuphi? lapha komakhelwane asahambe ngokukhombisa Wasuka la wangena ngale. kusho ukuthi labantu la balwa nami la ngiphake imoto eziyi-2 khona lapha sho ukuthi le bahlulile ku-weekend la ukuthi bathatha Le khona la. ilala khona la angina space mina khona manje imoto igcwele so ngifuna mina nje amaphoyisa awafika ngikhulumisana nabo bangafuna ngoba ngeke ngihlalisa ngomfana lo ngabhluku kanje mina ngisebenza 24 hours ngachase ngoma 2 makunethi imvula nginayo le structure le yakubeka la ikhona la ijarate a swi twari ni swi explain-iwe ku munhu wa kona u veramba na wiki ku hi loyi a veri n'wansati loko xi hlamusela xihlaki lexiya unless xo ka xi nga swi vonangi kahle loko a ni veri a ri na wiki swi ta kuma kumbe n'wanuna nga mbala wiki mara veri yo jampela kusuhi hala ka makhelwana kusuka hala a nghena a na mhaka leyiwa so hayi sorry kokwana Afrika hi mhaka yo tika because mi tirha hi swona swilo leswi a swi tsakisi na emdani vavele khivi ya ka G-Man wa ku update muso i loko march leyi wa loko hi update loko hi vulela hi 2 million ya mhana vana u ye kwini la I think so na a ku ri ti-14 ta marches hi khensiwa ku a ku update hi 2 million exi loko hlupheni G-Man because ku na rin'wana risimu manjeni mi nga vhumba ku nga ku rini because se ri nghene ka million na ro mara ri ku phusha na loko ni ri cheka laha hikuva ri ka 800 and something thousand ku hi update laha se already se ri khome a million risimu leri a rona I'm not surprised because risimu leri vanhu va rhandza leri ra malume Juluka a ra rhandziwa swinene na ri to le ka tavern ri tlangatlangiwa swinene vanhu va rhandza risimu leri va relate swinene na mhaka leyi so hi nga vula tani ku congratulations to G-Man xi le ku beni deme xi le ku beni xi le ku tikiseni it's crazy leswi xi nga ku swi endleni xisa lexiwa a xi na hi to xi le ka high rotation at the moment xi le ka high rotation na loko hi cheka na tin'wana like ti le ku pusheni swinene ti le ku pusheni hayi sure huwa so nga kha hi vula tani ku congratulations to G-Man or say pfuri hi le ku tirheni vanhu va rhandza risimu leri swinene va rhandza swinene so hi nga vula tani congratulations to them i vambirhi no na Rainman Kapalot ya congratulations to them a va tirheli swinene swi swi sasekile a va bini leswo a mintirheni of a swi le ku karhateni and I have to give credits to also J John a xisa lexiya xi tlange xa have xikulukumba ngopfu ku like music se u va na ti-message let's just be honest na yena J John let's also like appreciate him a no pfana ni kha mi swi rivala nkarhi wun'wani but I have to give him his flowers ku vanhu se va kota ku landzela ku swilo swa ma 2K ku nga ri leswo byala mi kuma ku se ku ndliwa swilo swa ti-message yes J John yes a nga bixigaza swa ma 2K ti bela xigiza but hayi ti va pfulerini tindlela to ku ndliwa swilo swa ti-message lero Paradise Music is taking over hikwalaho mi kuma ku ndzumba yo yi nga na ti-message so this music now you see va yi ri na message so it's basically the same thing with modern sound you see so hi leswo loko ri amukeza futhi ka bana ka mlamhleka subscribe mbona umntwisanyana kokwani Samson Mthombeni la akhale ta tlhabula ne
ani ku bombora machanga leki ani bombo ni ku bombora tiga lekai ani ku bombora machanga ni bombo bombo ni bombora tiga mina ani ku bombora machanga leki ani bombo ni ku bombora tiga lekai ani ku bombora machanga ni bombo bombo ni bombora tiga mina ala bombalam kabela na mati batukolere ba umagashi basamina ala bombalam kabela na mati batukolere ba umagashi basamina ola bokom sa shikete na mati batukolere ba umadoro benina ala bokom sa shikete na mati batukolere ba umadoro benina ani ku bombora machanga ni bombora tika bombora shuka bombora tika ina ani ku bombora machanga ni bombora tika bombora shupa bombora tika ina alo achaka katara mamuti vatikulere kana kana ya bashen ala achaka katara mamuti vatikulere kana kana ya bashen ani ku